Dumi, mabali namin. Anya na ti ablag? So, ano pa duwan? Kasla ubing at ratuan ti babae. Nagasat man na ti anabyan. Kan makita ang naragsak dahil aking tarakan. Ada lumabas-labas iti likodan ti vlogger. Kasla masilwan ti sumsum na sa pasarayag dilat. Nay, talaga nga ta, apasat ti vlog day jay. Uno, kontrabida akabalay jay vlogger. At tila mapampanunot ang titawa pangwartaan. Pangwartaan amin ang agaraw, nulabsin tag sarita. At dapat ay agsala-sala nga video dati bagbagida. Sabali lang na kita i-video dati panangan da. Kit umanayo na vlog da. Ado matlapta na iti mangbuya. Iti ag-likes, ag-share. Dom, agkapikan. Ay, thank you, Adong, no. Deserve ko talaga ti the one and only Dungok. Sus! Di na kon pasablugan. Tabanipod pa isipod. Obligasyon kon ti agtimplay ti kapim nga iserve ko dito ayan mong agsursurat. Ha? No daduma. Tamtamagik iti bagik no anya tirik na ti tao kanayon amaduulan. Nga iti uray na minsan kat di na napadasan ti nagiduol. Ne, Rosa. Anya day tabuy-buyang di ta cellphone mo. Ha? Daytoy? Ampon. Ha? Ampon? Ala, nabaduan nga aso? Uy, pet lover na ita vlogger. Ampun na kano dahil binadwan na nga asaw. Ampun talaga? Kasla ubi nga inampun na. Una ta, ukan pala rita. Ngam nagdakkel, saan ka day? Wan nga ron. Ay na. Nakayayat mo tilangan ha. Burburan kat dandan ni malingdanan dagiti mata na iti kapuskul ti dot-dot di taulon ah. Uy, kat kita amnay. Rinibo ti viewers na. Ado ti maayata namang buya ti daytaw. Ay, Win. Buy-buyak mo't day tano daduma. Nakadungdung mo day ta babae di tataragan na. Atiw na pa iti anak nan. Ampun na kunak nga rudain. Ado ti agkom-comment. Ngam naggudwa. Anya naggudwa. Ado dagiti bashers. Babalawon da ti aramidin na ita babae. Nagado ka nga ubing arumba nga pakaipayan ti kasta atrato. Wala niya. Tauray agan ano, di nan mapagbalin a tao day ta. Husto ka. Di nan mabaliwan ti utak kuno pa nagpanunot day ta nga aso. Taason tulat ta, uray agan ano. Hun nga raw. Datoy, buyang pa na raw. Ha? Ne, adapay sa bari a video. Pagda, ito no. Ala, ada baby. Anak na ito babae? Uy, no tao ko maray ta aso, ading nang na ita baby. Aniya? Ay ala, sumagpatan na ti kama ti aso. Oh, makita mo. Ala, agkuluban ti aso iti abay ti baby. Maayatan mo ti mami da amang buybuyak kadakwadan. Agkabsat at talaga na itaukan kan ti baby. Ang, pwede mangagday ta sasawan ti babae. Inidap ko ti speaker na Tadyak kayat adenggan ti bagbaga ta babae. Masurunak. No masuron ka, apay nga rota buybuyam. Alang amin pampanunutek asuratin. Ah. Okay. Anyan ti asawak aman norat.
Anyaman nga tan ti pampanunutan na. Ay, anyamat tayo. Karugurugik lat ag surat. Agtugli pa ka. Madia. Saan ko nasamat na may turong ti rinugyak na istorya. To ultimo ti title na. Awan mo lang di mapili kara ito yung surat ko. Doggy baby. Crying doggy. English title mo't na gito eh. Nung at Incredible Puppy. Uno agsangsangit nga ukan. Madya talaga. Very common. Ay, turog ko malangan. Ang mga nagbalin pa yung bakas to'y papi, wano okay. Ay. Parang makarelax ti panunot ko. Kat makapanunot aktumot din itinapintas at titulo. At isurata ka istorya. Wira bakas. Na. Nangalaam dita anak ti bakas. Ginatang ko ala ko di tagabantay 10 langgit. Tanam nom dayta. Taraknik. Nagado ang mabalin agatangan at taraknan bakas pa'y. Taraknin ta. Padaklen ta. Ampunin ta baka dahi. Anya? Agampon ka iti anak ti bakas? Tilar aramidam. Di mo kayat? Tanyak maganap mo dita. Ay. Hindi ka man nagsaoy ti kasta. Pakaragsakag da ito'y. Lapdan nakit din. Aya, pakaragsakam ti panagampon mo ti anak ti bakas. Anom nga dayta entong dumakal. Taraking kulat ta. Ay, iso Ngam bakas tulata dayta orointon kaano. Basta padakilik da ito'y. Bayan naklaeng. Ala, anya dayta na napampanunot ni tatang. Diyak nga rod maawatan na diya amam. No kayat na ti ang kampon, anak ti tao kumaa saan kat nga anak ti bakas. Ala, O di kag katawa rusa. Nasaanen ang nakakatawa na diyan aramidon ti amam. At dala ang masurunak. ala, sa anak ko nga agkatawa, nanang. Bayan nyo, takasaritak ni tatang. O, kad, ayan itang jay baby bakas. Umpana na pa di barangay hall. Ala, anya langan ti sawan dagiti makakita ka baranggayan. Amok pa yan. Sige rusa, makamukan numapan ka di barangay hall. Inyawag ko lakin ka tabaring maalay-ayan ti surun ko. Bye. Bye, nanang. Anya day jayan? Agtaragan ni tatang iti anak ti bakas? Nagampon iti anak ti bakas? Ay, ano na ngay day jayan? Oo, apay ngagkatawa ka, Dom. Ay, Nakakatkatawa ka di Jimbaga. maray hawak lang. At yan ni tatang. Anyan nakapampanunutan na nangampun iti anak ti bakas. Ay, saludsud tayo at talo ka dananang daytandom. Ba nag-apakasurunan ni tatang? Anyan nga minday ta. Siyempre,
pakariribukan ni nanang apanunutan ti pan nakaperwisyo na. Lakit di paggastusan dan. Siyempre, aggatang iti gatas, lampin, wano jay baag na. Baag na. Ay, pampers ko na mat, ah? Saan mat nga uso ti lampin itan? Awan, pampers ko nakmalangay. Ay, kasla makikita ko ni nanang iti daytang imbagam. Imbag no masikaso ni tatang dayjay nga ampun na. No di ni nanang mutla ti maturturan. Isungag sagana karusa. Sigurado si Kati Agripere. No bilang adan to maparnoy amadi. Gapu iti daya abakas. Itay pa'y ayay-ayab ko ti pamikat kini gusting. Di mo't la umayag. Aramidin na ya. Manlakitaan na. Amang ano dinak mo't mangmanggag. Anya nga tatir aramidin na ya di tabalkaw. Kuchu. Ay, anya tay butso ko'y ko. Anya di kinunada. Butsukoy. Nanaganan na. Day taampun na abakas. Paiman. Gusteng. Gusteng, ay, bakit, Ha? Unay daytan. Kasla putot mo daytan na ya. Awan duman na niti putot mo. Ngob-obaam, ray-ray awam, kat apaw. Anya din yawag mo kinkwana. Butsukay. Nenenay, nagadon nga imbagam. Butsukay, tinagan na. Ay, apo Diyos, pakawanam to inted mo nga asawa. Ag mauyong sana po. Sumarting ka man, Sufeng! Binukawan na kaon. Kitno awam mutlat na saya at nasawang tunggal makitam to yampung ko. Sino mo't ngamin ti maragsakan iti day tangar aramidam? Ibusimon ti oras mo dita. Daytan ti paggasgastusam kaskada. Ay, hindi ka mo. Sumarting ka kunak, Mike. Alawan! Kaslawanan timbagak. Kaluksaw nakpayan nga. Itaypay lang amin. Ngay ayaban ka mangan. Ngam di ka matla umayan. Iso mangan kan tulat taditan. Sadag. Nay, papanamaon! Inakyawawan ti bisingkaw. Ha? Ay, butsukoy! Napanan iti kusina. Katipid manaon, Sufeng. Napanan iti kusina. Nilangan butsukoy, tikadwa ka mangan. Manipod pa idibasit aging ka itatadak kalan day taampon ni gusting abakas. Saan na may bibos ti aramida takasano. Awanlat aramida nan day ta abakas ni gusting no di agiwara. Na, anya day jim nabangsit na malangab ka. Agsla, ay puisit na talaga day ta abakas. Adaman bunton nandita sirok tila babaw. Banugod nakmatlaon na yan, day tangampon ni Gusteng. Paiban, ayan nan ayata, idumudum ko ang laditan. Kasla ka ano lang, day di pa nang isang patyo di tabakas yo. Ay, steak. Kini Chokoy, nagbasitla idi, ngam ita, nagdakkelan. No tao ko makadbaron ni Chokoy. Siyempre, kumplito iti asikaso, kumplito iti taraon. Uwin nga rod, agasam ta binulbulig asabatirasyon na. Sa balila ti gatas kas kadanoan niya laditan. Siyempre, katustot di kinunam abaron ni Butsukoy. Agarim ton. Apay nga ta? Sikod ana uli magdita teritoryo na dita balkon nyo. Ita, nakagulgulumot tayo. Amangan na makabulos. Itaypay akayat na ti makabulos. Winukayat na abulusak ngam. Di ta na pay. Ay,
Maawata ko, no apay adi makatal na tatang. Anya ti maawatam. Agbiro kan iti partner na. Kitay nyo amin Ay, salbag ni Ayat. Nakabulo si ni Choy. Ala, umadayon tatang. Butsugay! Agsubli ka! Tawanan ni Choy, Rosa. Anya, saan nyo na nabirukan? Sanan, didakis na ang mga nagpakabakiran Ay, kasla nakabulos abalo din kunampay. Sa bagay, kabakiran mat ngamin tilubong ni Bakas at Chukoy. What? Anya na jayan? Ha? Anya na jayan? Ala, Ha? 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 Ni ambit ni takam kamatan ni Chukoy. Ay, Chukoy! Di mo kamatan ni ambit! Ay, Chukoy! Ay, dito yung bit! Oh my God, dito balay! Bastos ka, Butchokoy. Inanakop nagsana kinagkan. Kadiri! Anya, Inarabid na tikastakan ka? Uy, manang Rosa, bastos na itabakas. Bakas lang ang paiso. nene, tungtong pamutan. Husto ng bait. Kitam na ang sangit ng tabakas. Tatang, ayan ibut Chokoy. Awan. San nasimbang pet? Ha? Ano yun ni Butchokoy? Ka, saan mi nga mo na niya tinapasamak? Ngam nagistorya ni ambit. Katap no mangyigyo ti amen. Agdamag kayo ko ni ambit. Ket no kas taunay kano ti alang-ang ni Butchokoy ang naggapoy di balayaw. Kaawatan, anasaktan. San kayo ang magapaglibak taano ti dugol ken adda nakakita akarno bayaw? Oh, uwan. Nagalalang ang apim manaw ta tinungpa ni ambit. Anyangay. Unak tubig. Tinungpa na nakaslataw. Anya man ti basol dayjay maawatan na kumaga puta bakes laeng matpiman. Asaan ket akas kada tayo at tao ang makaawat titisaaw. Damagan yun to kani ambit ano anyat basol ni Butchokoy. Ay talaga damagag. Ha? Makangag iti di malamlamot ti aso na dyan nga ambit no kaskasano. Di malamlamot ti bakas kunayo ata tang. Ah! Kunak no ni tatang ti umay, da kayo matgayam nanang. Juan, tamasurunak. Pinanawak ni tatang yaw, tadi man matagtagaren. Malagip naman jay Bakas nan. Ayan niya pa ngay. Kung naman lang naulila abaka si Jayan. Agarupin na mabulan ng ti mapalapas manipod pimanaw ni Butchokoy. Juan, yung talagang sa adinan malipatan daya at tsukoy, unubot tsukoy. Rosa, Oh, Ah, Nay, Dumeng. kasla da good news Dom. good news. Oh, Anya day ta. Nasolbaran ti problema ka ni Butchokoy. Pakangin sangpot ni tatang. Apay nga katawa ka ngay. kasano nasulbar ako nam? Tatang, damdamagan daro sa nanang. Inan ano yung kano ni Butchokoy. Ay! Di kay madanagan. Pinakapunkon ni Butchokoy. Ani ha? Ay! Naputa din tinaragsakan na. Nakapunan. Makasangit kayo umutan tatang. Yung bakas ni katubangat. Pinakapun na. Ay, kunak lang nagpaypaysam. Tagainap lagaya.
Dumi, mabali namin. Da kayo matgayam, tatang. Ay, sumrat kayo, ha? Amok ka, tanasibutan ni Dumeng, anapan di barangay hall. Nakarubwatan, ita inawagan nyo. Nalahagtugaw kayo di tanta, itimplaan kayo ti kapeyo. Dahita kapeyo abara ko ti kagarak. Makaadik samot dayta akape. Anya? Sige, mabait lang. Itimplaan kayo. Sige. Nagbasak man mo iti magazine. Ilocano magazine na pagpatulod na di Dumeng iti sursuratan na daytoy. O kagakman. Taek man magdakit di mo't na ipablock dito ya sinurat ni Dumeng. Napintas mo't na ito yung magazine. Ano tinadal ko, pabanti pan nakibasbasak ka na ito yung magazine. Ikabkabil ni Dumeng dito yung lamisaan na. Di mo't Dumeng dati umawawag. Hello, kagawad Dumeng. Hamangan doon nakarubat kayo. At namang uray ka na kayo. Kasta aya. Ayat masapol na. Damagam ah. Di naman lawagan ti bagbagana. Ano ti saan ko ang maawatan? Ibagam nga rod taurainak. Agkapkapiak pailaan. Ay, salbag nga sino man di manguray kanya kay di barangay hall. Nay, dinardarasyo mo ito nga inigop ti kapeyo, tatang. Jak lakit nga rod na enjoy nga inigop di kapikon. Gaputi inyawag ni Dumeng. Siguro sa mapanakon anak. Ay, Argent, aya di makasapol ka da kayo. Jak nga rod mo. Hindi mapanakon. Amangan umaymot ni nanang yun ito'y balayaw. Dagasan nak aya, tatang. Ada pa panan, may? Nagloko ninggo. Kundi dagdag ka pa imot nga rod kanyak. Gayam, sanak metla na uray. Pagamuan na takaslaan na nalagip na. Hindi ko nagpakadamot din. Kila may papanmot ka na gijay tarakan na amanok tinasauna. At sa kano ang pangpanggap ng takaw. Nalakala at akawon da. Tadayumot basit ti karuba na. Sakit awamot aso na amang tao litag panggap ngagtakaw. Day, agudo nga karo din. Makamu ka pala dito barangay office ah. Uray kat si kamat ti officer of the day ita. Awad. Si Goodmat, ano siya ti Odi kat solo flight taklat ta. Solo flight ang maturog nga taa. Ay, suyab ka man na suyaban. Gagangay la kanyak na ito yung chairman. Malagsuyaba ka talaga. Mula, agtugaw ka Ingo. Thank you, Chairman. Anya ti may paay may. Nadagsan sa agad di problema am tabangking pa yun taabagam. Ay, nadagsan ti bakla ka problema, Chairman. Pinanawan na ko ni bakit ko. Inkuyog na pa'y dagiyay anak may. No kasta, solo flight kan. Ay, wan, Chairman. Anyat gapu na pinanawan na kati asawam agraman anak yaw. Ay, pabasulan nak ni bakit ko. Iti di matpudnaw. Nagapa kayaw? Saan met ama ko na nga apaday jay. Ta nagdidin nuron kami laang met idi nagkaida kamin iti daydi.
Udin arabiida ijay balay. Anya! Nene, sa pimanaw! Imbis ana irot ko mati binagkatyaw, ta nagdindinduron kayo. Ket sanak laki dia nagbidot. Kalpasan ti dinnuron, simmaruno ti kapet-kapet, aginggat kinayet ket. Ay, awan ti kapet-kapet ken kinayat ket chairman. Awan atalaga, promise. Alawin, mamati akon ngawan. Anya nga rod itati kahit mo ama aramin. Uray matakaw amin dagi jay tarakan ko amanukan. Di met umayan jay nagpatarakan. Anya? Ay, wan chairman. No matakaw amin dagi jay. Agpatakawak matern. Ipanaw dakto ko man. Nene. Apay, di mo kaya't ngagsubli ti asawam kandagiyan na kyaw. Ay, uray agsubli danton. Basta matakaw ko maamin ang dagijay tarakan ko. Amanukan ket. Uray siyak. Takawan dakto matern. Anya? Ay, kas kamot lamulungan iti kastang ibagbagam inggaw. Ay, nagsina kami ni bakit ko. Iso panawak tumot jay balay min nukas kasanaw. San mo akaya tama ornos kayaw? Ay, makamoditan chairman. Awan agsusurot a panunot kon. Iso matakaw kumaamin ang dagi jay manok ko. Madadadal sa mati panunot na jayan, dumeng. Nakaskas daaw nga ron. Diya akong nagsasao, hindi ibagbaga na radya kada kayo. Nagdengdeng nga klanga. Tainam amiris ko rin iti ibagbaga na. San nga agsusurot? Ngam tinabatad. Kaya't na amatakaw dagi manok na. Dahil nga ron. E dinto tadagi dya ti pagtataudan ti pagbibiyag da sa pamilya. Tangay si kati committee chairman ti peace and order. Kita man basit na problema ninggo. Sige. Sakbay matakaw dagi manok na. Masapol matulag min karag iti barangay tanod ti aramidon may. Una yan dagi tagtatakaw. Ala, unaan nyo idan. Sigurado ngagsubli di imunan ang nagtakaw. Tutukan mi apali iwan ti aglawlaw ti balay ni Mang Ingaw. Tauray ipatakaw na dagiti manok na. Nas ka na makita mi ti agtakaw. Agridam kayaw. Sa nagaputan natal nan ti barangay tayaw, ket kampanti tayawn. Nasayat basiten ti kasasaad tayo, nga oray nagpapapas ti pandemya kada tayo. Ay, una, chairman. Matupay ki din agaramid iti madiitan Taadon, tinaawanan iti trabaho. Naita nga rod, diskarte takaw ti pamuspusan ti daduma. Siputan tayo ni Ingaw. Apay ni Mang Ingo, chairman. Saan aya nga iso tagpatpatulong? Apay nga'y abantayan tayo. Nakadidilaw ti garaw na. Ken burbur siya, dagiti ibagbagana. Ngagpayso. Agasem, taidaw dawat na kano amatakaw kumaamin dagijay manukdan. Wen, katamangan, nuadda na palii mo king kuana kagawad. Nakamarang mang itan dagijay nginginaan amanukda, chairman. Kasla, yar arit na kadagiti agtakaw. Unong kaslaapan itan dagijay tasangkakitan iti kalsada dagijay baud na. Kasta? Kasla nga rod, ipapaapan na nagday nagkakaranting amanok na kadagiti lumabas.
kaslaapan na talagan. Un nga rod, Chairman. Sa bagay, imbagbaga na kada kami, matakaw kuman dagiti manukda. Kastagayam. Di talaga nga yawis nan kadagiti agtakaw. Gusto eh. Hmm. Nasaom kanya kiti na minsan nga imay ni Ingo iti barangay hall. Kat imbaga na amatakaw kumaamin dagi di manukda. Kasta. Unmet. Isu nga rod ako na nga wanduman na ti mulmullo o nga madadadal ti panunot na. Adun ti san alimpyo ti panunot da ita kalpasan ti mano abulan a problema iti COVID. Danda ni pa kat talo atawon sa daytan. Wen, Maysan ni Ingo a biktima. sa bali ti kaso ni Ingo. Awan met problema da ti kwarta winwan niya. Makita kat mayat met ti kasasaad da. Wait. Ta saan da pa nga rod a nagrekreklamo o no nagrekrekyar maipapan iti ayuda nga oray awan na itid idi kadakwada. Ta adda-anda nga rod. Dikit di kayat ko amaamuan. No, adda pa'y dito iti pamilyana. Awandan, ta nagtalaw da. Nagapada ka nung amin kan bakit na. Iso pinanawan dan ani Ingo. Nakasta. Dikit kabaliktad mo't nga rod tinasagap ko at chispace. Rinabrabi da ka no tinagbakwait. Anya? Wait. Kadwa na ka no mo't ni Ingo itinamin sa narabi eh. Inlugan da ka no amin iti elf dagiti kagawaan ti balayda. Akasla umakar da. Diyak mo ano po no day tangam apay nga da ni Ingo. Na. Anya day ta? Wan. Ta, saan da ka numot gam? Balay jay balay da. Nay. Anya day tan? Caretaker da kanulaang. Bidot ti atap ti daduma abalay dan day jay akas ti ibagbagada ide. Un nga rod. Kat no ti bagada idi kat pimanaw jagi matang. Kat isudan tagyan. Inla ko jay sigod nga kimbalay. Saan ka no nga isuda ti nakagatang? In short, caretaker dalaan. Agrunda kami at karagiti tanaw drusa. Abangan magbigbigat kami. Nya? Itaman pa eh. Paliiwan mi ni Mangingaw. Kasla karkar mga mi ti mapaspasamak iti balayda. Dom, ada chismis maipapan ka damang Ingo. Anya reta? Saan da ka no gayam abalay di balay da? Ti kayat ko asawan. Saan nga isuda tinakagatang idi ijay? Anya? Bale, makatawan dalaang dito'y manipod dimteng da sa nga pamilya. Saan aya? Uy, Ti ammo tayo, isuda tinakagatang idi ijay abalay. Saan ka no? Iso nasaysaya at mat no kay paliiwan. At dun sa kano problema da kan? dahita nga ron. Sana maawatan no anya ti problema da. Sa paliiwan mi man kete. Kagawan, ayan lagi ti barangay tanaw. Imunadan ang nagronda kagawad. Nagbati ta inuray ka. Kastaya, Imunada ni Jay asidag ti balay damang Ingo. nasayat nga rod no nakaunadan ang nagpaliiw. Mapantamot nga rod ay. Uuwan kagawad. Ay, at dagayam awag ni Chairman Gusting itay. Damdamagan na no kadwada kang agtanod ita. Imbagak awan. Nasayat no kasta timbagam. At least, amo na suportado akada kayaw. Kasta ti imbagak kagawan. Ala, mapantamat nga rod ay. Sumarunutan karag iti tanaw. Ay na,
Imbagtada kayo nanang. Syakla ko man ti umay di balay yo kat. Ipadlak ko man ti balay may. Ngam ko na yung matada kayon ti umay di ti balay. Ni man tatang mo tinagkuna nga umay kami dito yang. Mas ad-adda dito iti ada tao na. Taamangan no dito ikati maranaan aser dagiti agtatakaw. Wan Rosa. Sa dabali jay balay min Tawa jay laang matibit at basit balor na ijay anala ka amabagkat. Ala, panawan kayon. Ay, papanan nyo tatang. Mayat sa tapurmayo Kas kailaman nakigubat ahapon. Di nakmandil-dilawon. Sige nakidin. Wan Itrang tatang. kayon tiri daw. Wan tatang. Ay na Rosa. Makipagsiim kanumot ni tatang yo, ijay balay da inggo. Kasta aya? Ay, nasaya at mahit. Hadan sa problema da. Day tanga raw. Saan na mauawatan tiyak sa salupang asao da kiti tao dito'y nagbugsutan. Pakairamramanan pa kata problema da tatang maud. Lakit di So nasaya at mahit no mapandag paliw ijayan. Tapno maamuan da no apay akas la idaw dawat nan amatakaw amin nga da ijibalay da. Nabaga akong nagiti barangay tanod. Awan nagbate iti barangay outpost. Kasanon, no damat umay dito yung agkamang di asino ngay. Good evening. Good evening. Good evening, Mat Adik. Na kayo ti Chief Tanod, dito'y nagbugsutan. Awan, kwasan. Siya ti chairman. Apay kaday. Nasayaat. Adda masapul yaw. Kan taga-ano kayo ta rinabrabi iyo mo timay dito barangay outpost. Kasapulak ti tulong yo. Kan nasayaat launay, tada kayo gayam ti barangay chairman. Awan, katimbag ta naabutan na agrunda kami kumakay. Aya? Kasta ti barangay chairman, bilibak. Idayaw kayo launay. Apag iso. Anya ti apag iso? Kasapulan kayo. Nagkasatakon? Imbes asapulag ti balayo, saanan? Tada kay gayam dito yan, akasla. Inururay da. Ay, san ko nga mo nga umay ka? Kaya't ko asawan, diyak amo nga da umay dito, yung makasapul kanya ka na pintas. Day tangaron. Nairanra na akasla na igagara. Agpakuyog ak kumakada kayo, chairman. Bayan nyo pa ila ita panagrondayo. Tabali, tigagara kon ti rundaan nyo. Ay, rundaan tayo. Kunak man lang. Duha ta nga agronda. Anya, susapo. Anya karati masapul na ito. Di ka madanagan, chairman. Tangdanan ka. Ay, saan? Pagribangak ti tumulong ka dagiti agkasapulan. Ala ibagam no asino. Ay sa dino ti pagrundaan ta kunak kuma. Si imam ka din ni lakay mo? Awan lakay ko. Can never pa'y anapadasak ti nakilakay. In short, genuine na single hak. At my age, 40 kon. Ngam adot urnong ko. Mapantan dyan. Wan. Ay, susapo. Nagkasatakon. Siksing apan padas na tikadwak nga grunda. Wow, sana uli. Uray panawan da kun ditoy, chairman. Syaklatan ti makamo amang paliiw, ijay pagbambantayag di tabalay ko. Ay, anya, no kasta, sika ti akim balay dita ayan da inggo? Wan, ibagak nga ipabalay da.
balay dan samat at talagan, di kayat da. Naa. Tauray dagiti patarakan ko kat maibusan. Mataktakaw ka no, Chairman. Wen, kasta ti report na. Nga mas daawak ta kahit namutin na matakaw kumakano aminin dagiti taraken na manok. Kaslagbag tita ni Ingo. Nga, saan ka mamati akasta? Uray imbaga ni bakit na amapukpukaw ng tilimbong ti panunot na iso a pinanawan da. Tsaka mamati. Kasta ti imbagana? Saan nga agsusurot ibagbagana no kasaritak? Sana ibaga mulmuluungan. Talaga amulungin. No ibasar ka dagiti ibagbagana no daduma. Nini, ada lalaking umasidag di tabalayaw. Saan ba daduming pinaunak nagrunda na kita? Umasidagak. Agbati kayo dito yan, Chairman. Ay sana, duatang umasidag di tabalayaw. Sige, mamamu kayo ka kita. Ha? Nini, Agtatakaw na kita. karaman ti agtarakan. Sikamat gayam ti agtatakaw, Ingo. Booking ka, Ninggo! Ala, Chairman, intaray dan dagiti manok. Ha? Kamaten da Ingo. Ha! Ay, kamatan da Ingo, dagijay agmamanok. Kamatak siyak nga Ingo. Apayakas na ti panagsaom. Ay, style mo, Bulokinggo! Ay, di ka man naging babagtik tamadlaw. Chairman, tulungan da ka diya. Natakaw man ang dagijay tarakan ko amanaw. Di ka gimbabagtik. Apay ngay, tinapistak matan. Idarom kayo ka ni Chairman Gustay, makikam. Paris at tapis. Siya Takmanan. ni Chairman Gusteng Loco. Wanya, agbagtit ka ba Ingo? Tapis sa paharis ti maghanap mo ikaw. Tapis... Andiyan mo tayo. Nairido paklabit. Nabati patak manan. Domi, mabali namin. Tituyak pa larwara. Madamdaman to na sumurikak dito opisina. Ito lang makitak na itagturong dito barangay hola. Ay, naimbag nga oras mo, Barok. Kastama tina. Anyat masapul yaw. Ano nga ta opisyal, di ta opisina ti barangay. Ay, siyak ina. Yala, sumurik tayo dito opisina. Ay, ano ti problema nga umay ko ibaga dito eh. Ay, sika ti kapitan. Saan ina? Kagawad lang. Ay, nasayaat. Uray kagawad ka. Amok nga do ti may tulong mo kada kami jay purok pisuol. Naglayunan nito barangay office. Anila, din na yung bakit at taga-pisool. Dandani sa arin nga agending di istroyana. Takasanaw. Malagip nan sa amin na nang iti biktima ti COVID di purok da. Puno nga da na tayo ti COVID di pisol. Saan mat nga adaw akas itimbagana. Ay, awan mat lang nga ni Chairman. Kanura na itipada kagawad. Awan man lat tumaminaw kadakwada. No kasti sakti oli. Ay, nga nga. Nakaturturo kaklaki nga ruday.
Alas 12 mo't gaya man. Pangaldawan. Sala ka mabisin, hindi ka't makatulturo ka. Mangri ka pala eh. Ora, taoras mo't ti pangaldaw. Ay, awan mo't kata ti umayta nga oras di ti opisina. Tawan mo't pakipangaldawan na dito. Ay, iridap ko malabit. Dito gaw ko. Ay, si Kate, barangay kapitan, dito'y nagbugsutan. Kwa. Nagpriskon na ito yung agsasa. Nay, saan naksamat anangag? Ulitig ka na dyan sa lunsod ka. Ha? Sanayin. Tanangig kumait yung bagam. Wan, siyak. Siyak ti kapitan winutsirman dito yung nagbugsutan. Ay, Anya ti maipaay may kapsat. imayak ta, dumawat akmat ititulong yaw. Anya tulong. Ayuda? Saan? Saan may apagan ano ti ayuda? Noodles kada sardinas lang. Numakan, awan problema may. Ngam ti lugar may, ti pagparikutan may launay. Awan madlat pa kay ranudan may iti gobyerno. Ay, nalipatan yun sa JC Chupisuol. Nukasta taga sityo Pisuol ka. Wine, amaw ka di na ka maamaw. Isu nga imayak, tamaki am-amo kada kayaw. Kasta. Kaslay tala makita ka kahit. Wine, isu amaki am-amo kada kayaw. Siyak ni Miss Gayaman ulam ni JC Chupisuol. Na bakit na kabalasang? Bakit ka balasang? Ay kahit maragsakan nagtasikan a mismo ti imay dito'y patad, Miss Gayaman ulep. Makakigtot mo't basit tinagan mo a Gayaman. Ado nga minti Gayaman ni Jabanta. Sana ginawan na kano iti Gayaman day di inang ko. Kasta. Wan. Ay, nakakaasi kami pima ni JC Chupisuol. Kapitakan ti dalan mi asumalaw no may kami dito'y sintraw ti barangay tayo abugsaut. Ay nagbugsutan ko na kuma. Ay, kapitakan. Ay, kasta ka ti ibagbagam, Miss Ulap. Wan. So nga kanda kami matitipundo Simintuan yung may kapitakan adalan mi asumang at ijay barangay Pisuol. Sito itay barangay tan. Kwa! Kasla naglakang aramidin ti bagbaga, Miss Awan Ulap. natangaraw, kapitan. Gamnay, saan aga po ta ulap ti apelyedo kakit? Saan matin amawak nitan ti ulap? Anang langab ije Pisuol. Ati kaya Ala, ko saan asawan. nabalin, kapitan? Uray bayan niya, ije Pisuol, apurok may. Gamnay, awan to siguro ti sumalog nga agbotos inton barangay eleksyon. Nagduduma ako ni nagitagnana di ti barangay tayo. Ngam kaslasaan tayo amadmadlaw nagitidaduma. Taman manuda ngagpakita di ti barangay hon.
Wen tama nagbabaen ti kaadwan kadakwada. Dagi jay launay tagabantay iti sityo Pisol. Manmanuda sumalog. Saan la aday ta? Kaadwan ka ti kakabsat at kakabantay ti mangibagbaga ang mailidlidding da. Ang mabaindam at ang mangibagay tirik na da. Mas man la dagiti anggalog. Dagiti launay taga Bisaya. Ay, Pira de los Buenos matkit dia. Uy, uray mo, dagiti kakabsata Bicolano. Nagti kakabsata Muslim. Ken uray dagiti kapangpangan na nakadandano na nakibarangay nito nagbugsutan kat manmano ang makita tayo ida. Tabisi da karagiti panggananda. Pudno day ta. Sandaunay nga umay diti barangay hall. Sa dalaw may dito, no napataglauna iti kasapulan da. Ken, no eleksyon. Wine. Sala makita ti mamukatan ti daduma no eleksyon. Agore ka. Masubyak man ti kidaw di kapsat na taga sityo Pisol. Isa pulan tayo mamat iti budget di dalanda. Kasano, dakila kwarta ti masapul ijay. Agpasang atmot iji bantay ti dalan da. Nagrikat ija, chairman. Saan sama ta mabalin ay aramidan iti kalsada nga agturong ijay. Gusto ka. Nasangat unay. Uray sigsag a kalsada kumakit. Marigatan sa mic. Anya klase ti dalan nga iti may project ijay. Masiminto Sana kalsada no di ket agdan. Dakila pundo ti masapol no maagda-agdan di pasang at adalan. Ngamkit di, maramid da ita, basta adda budget. Ay, naimbag nga oras yo, Chairman. Kagawad dumeng. Kastamot kin kaguriyaw. Ay, imbag. Tanadanon kayaw. Itaman pay, ana isarong kamot diti barangay hall, Goryo. Nay. Butaw samot dita fishmas mau. Aywan. Binutawak dito'y batog dagiti abot ti agong ko. Sa anak met makaangas. Ay madia. Nagfishmas ka pay lang nga ron no binutawa mo't lang di batog tagong mau. Makasagap ka mo ti virus di taa, kuriyaw. Ay, saan? Tanaatap kanyak ti virus. Intaray anak tupay ti kubig. Iswa, sa anak anap-apiktaran. Sa maysa, awan matenday ta kubig. Saaran ngan kapilitan di pa nag-face mask ita. Iso nga adon ti ngiwat-ngiwat wano agong-agong ang masabat. Kasano day ta? Awan face mask da, ti kahit ko asawain. Wen, Goryo. Ket no kasta marigatan ka nga aganges gapo iti fishmas, ikatemlangen ngem ti kasta abutaw mo't laeng. Kinapudno na. Thank you iti face mask. Kinunkunak ide. Tato'y ngiwat ko ti gapuna nga agpismasaklat ta. Anya? Ay, di yu sasawod na iti sa bali, kababain. Ni, men. Anyat problema di tangiwat mo. Ay, ibabain dakdag iti rukapi kan binukbuk ang ipon ko no agrungitak. Kan grabe ti bibig. Anya abibi. Bad breath kagawan. Anya? Ay. Ada mo rason mo, guriyaw. Ay, sa bagay. Sa narabrabak ti maipapandita, bibi. No, bad breath mo. Ngam na saysayat. No ano samlatan ti aganges anak kaapot. Daytoy. Sukatam dita butaw a fishmas mo. Tadikit ibagadag iti makakita king ka. Ano iwagat mong tilimbong ti banunot mo, Goryo.
Wine, nasabat ko ni Goryo itay aldaw. Butaw de Christmas na. Ah. Ijay gayang barangay hall, titinurong na. Wine. Ket gapo ije butaw a Christmas na. Nayaw awan lagat nga raw jay gagara na piman. Tadinan na ibaga. Apay, anya ayat ibagana ko ma. Kwa. Day tangarot ti question. Tasan mi anamuan gapo iti panang dilaw mi. Ije butaw a Christmas na. Apay, anyat imbagbagayo ngamin aya. Dinilaw mi lang mo ta. Ket adda rason na. Ket iso tingkal kalintagan na piman. Ay, oray ka no butaw takabuteng ti COVID. Ket no intarayan ka no ti COVID. Anya? Apaw, kat no awan mo tanday ta kubed. Di oray sa anan agpismas kat awan mang sita. Wine, ngambiyang tayo lang ti aganad. Ket protektaran tayo ti salon at tayo. Hey, baliktad ka ni Guriyaw. Anya abaliktad mag. Sana ti bukod na asalon at ti protektaran na no agfismas. Anya nga raw. Agfismas, tapnosan amalang ap ti kasarsarita na jay bibi na. Bibi, anya na ita? Bibi as in bad breath. Aniya. Dagijayin ato pikutin ng yaw awan iti baga kumanigoryo kada kami. Ijay barangay hall. Hey! Anyan. Nakitak mat ni Goryo tay bigat nanang. Butaw di face mask na. Wan, nauray ka no kat awanan ti kubed. Ti question. Apay nga ang face mask pa lang. Ay, ada ka no bukod na arason, Rosa. Saan mo na damagain? Ni nanang. Pagpanunutan nakpay lang. Siyempre, kiryosak mat no apay. Mayat, di rason ni Goryo no apay abinutawan na di pismas na iti batog ti agong na. Marigatan nga umangas, kas na. Wan, di saan na nagpismas ko na mga taan niya. Katuhan, saan mat amasita itan ti awan face mask na? Malaksid laang no sumrak iti opisina wenno iti ayan ti adu a tao. Wan, ngam agpismas latta ka no Tauray agrungiit nga agrungiit ka. Ay, win. Oh. Maawata kong tiga po na nanang. Mumaw. Ay, kaasimat ni Goryo. Umayan. Sino nga tadayta? Ne, si Kamat Gayam, Olfiana. Agyaman akta, malagip na pailagayam, Rosa. Nabayag ba ta saan tayo unay anak pagkikita gapo iti COVID? Ay, di nakadipastra ka dito napinta sa balayaw. Ha? Ay, Wen, sumra ka. Awan saman matrabaho kung kastoy. Ay, na. Ay, agpasig ako na, Rosa. Makakapkapi Ay, itimplaan ka, iti kapain. Ha? Ne, baliktad sa dyan bagama. Si kansa ti makakapkape. Apay ngay asyak ti timplaam asaan kat atabagbagem. Ay, kwa. Ay, wun nga agpaisoan niya. Pasensya kan. Makakapkapi ka talaga. Ang kababain sa. Papuskulog ti rupa ko. Ala, saan aday tapos kulrupa ti pagsaritaan ta? Sige, umay kayo kusina, tagkapi ka. Agsarita ta, bayat ti panagkapem. Ay, uwan man, Rosa. Ay na, thank you. Nagsaya at ka nga asawa ti kagawad. Si kaat talaga, pasablog daytan. Talaga mo. Sana bali,
Tamatuloy sa amatlaang ti barangay eleksyon. Aglayos to akasla Yolanda abagyo idi ijay samar ti butos ni kagawad. Anya? Wen Rosa, amang an opusto pa'y kidin ti panagkandidato ni kagawad. No, kinakapitan ti ipila nanto a kandidatura. Ay na, Ulpiana. Wala, gusto daytan. Agtimpla ka kit din iti kapin. Thank you, manay. I love you todo. Na. Ita, ibagamon no niya talaga tigagaram. Tadikat mayaw awan. Kwa, umayak man umutang iti kwartayo. Imbag ni kagawad alakay mo, ta diretsyo latat si sweldo na idi COVID. Gandakkel ti sweldo da akagawad. Dakdakkel tumanan no iso ti sumukat a kapitan. Agpaiso day taro sa. Anya? Mayat ti agkagawad wino agkapitanan niya. Awan mo't unay tar aramidan da. Diretsyo latat ti panagsweldo da. Ah? So nga, agkandidato ak tumamot akagawad, bareng mga abak ak tumat. Wala. Barang adan tumat mangibotos kan ka. Ay, medyo namagaan mo ti karabukob kon Ay, kwa, mabalin siguro nga erwan mo niya'y utangang bayat ti pananggibos ko dito kape kanya. Ah? Hindi. Kwa, mano ayat yun utangam? 5,000 a pisos lao. Anya? Limot o Fiana di tamasabat ka. Naggapon sa dita balay. Ay na, kagawad! Imbag ta masabat kami kayam. Apay ka day? Panayunak lako ma jay inutang ko kin Rosa. Agkurang ngamin jay inten na. Iso nga, anayo mo na. Ha? 5,000 ko maapisos jay utang. Kurang iti 3,000. Anayo man la aliman kagawad. Ha? Dagayam kuripot ni bakat mo kagawad dumay. Iso nga, anayo man la 5,000 jay inutang kon. Mabalay. Ay, agyaman kami unay, chairman. Nasiminto malajay dalan main. Saan kami nga kabang asumalog? Pagrebengan mi akitaan ti pagimbagan ti amin, kabaranggayan, Miss Ulat. Ay, Juan. Amumin day ta, chairman. Iso pasensya kayon to isagot may kada kayo sa ngalaba kamutay. Ay. Tak kayo pala ang ina. Ay, awan na nyaman na day to. Itasagot may kada kayo. Kakaisuna nga oray nagpandemya ka. Nakamula kami latay di kabunay. Ay, pag nga oras yan, Ay, Herman. O Fiana, antay bagam? Ay, uwan kagawad. Umaya ko na ang bayad iti utang ko. Natarayan ti negosyo mikil lakay ko. Ay, imbag man. Nay, sa nga labama day ta sangsangum akamuti Miss Ulap. Day ta kaditi pagbayad mo iti utang mo kada kapgusting kan kagawad dumeng. Ay, awan utang na kada kami, o Fiana. Pagyaman na kano kada kami dahil sa nga laba kamuti. Ay, mali. Ang amin nga masidag umutang. Ayan yan. Naglalaok mo tinatagtagainap ka. Bisin kung samat na ito yan. Domi, mabali namin. Ay, kanya nga tanda ito. Apa nga gagatil ti ulok. Ang nga takutok. Ay, inak man nagdigos.
Kurang di ko sakit di dahi tayo. Ne, apa yan, Dom? Ah, Kunamutan, nalipugpug talampong mo, iti kakakudkud mo. ay, kuha nga main. Kariring mo, kunak kumang, saan ka pa'y matanaturog? Naakaranak sa iti gagatel ni tatang itay malam. Inakagdigos biik. Di mo pa basulan ni tatang. Kurang itidigos dayta. Saan mo ti kunak ta nagsyampuak lay di kalman. Ala, amang ano damat kutom. Kuto. Nangala ko mamot iti kuto. Kunadang agtay-tayab dagiti kuto. Kunamot ti daduma, tumaod ti kuto iti ulo dagitay saan ama nagdigos. Anya? Ay, di mo ibaga asaan ka manang digaws. Kasyam-syampuk lay di kalman kunak manang. Ay, amang ano adda kutom. Nananan, luka isak man tatuktok mo. Ay, awan kuto. Sige, tayo nakag-shower. Ah, Anya nga tan nagpahiso rin tayo. Ay, agagatil na ta. At ang samot allergy kon. Ang awan mo't maarikap ko abinatlag. Andang takutok. Imbaglaki din ta nakapanawan ni Rosa. Tano saan? Sutilin na kamanahin. Isarden ko pala ito'y sursuratag nga istorya. Ay na. Ang lalaw pa ikit din ti marikrik na. Mas dawak na pinagtugli pa. May turog ko nga tayo ti panaggagatil ti ulok. Ay. Takmat maawatan tiriknak no nagduma. Talagan sa may bagay tayo ibir-birngas na kanyak ang mabalin amin. Ay na. Ilad ko ratan. Barang bayaw awan ko ti gagatal ti ulok. No abakan ti panagtutuglip ko. Ang salbag. Apay nga gagatilak mo tin. Yangatan. Day, kadigdigos mo sa matlagay. Apay nga ako manudkod kamay, kat di tapay. Huwag nga road nga ba po? Sapay kaslat at damot agumat. Lumakudkudan. Sapay di tapay tuktok mo, ang mga damot ko tumaw. Kuto. Agkuta. Agkutok dito'y pay. Anya ti amom nga inuditan ti makutuan, taon pagkaptanda di tatuktok mau. Salbag. Sapay dardaras na tao ko. Ay tayo silpon ko. Ano igiga, ma'am? Lataan. Ay, salpag ni ayat. Anya nga taday ko yun. Papaspasamak kan aya. Agkabaw kan sapayang. Saan mo ta? Anya kabaw. Iawagak ni Duming tayo sa timasapa ang mapanigi barangay hall. Nagsubliak ngagdigos. Agi ko to akpay ko nam Di ka mamatsok. Ay, niya ako. Ay, bang. Aniyan ni Gusteng. Apay, anyat na paspasamak kan kuanat. Na, madinsakit dia. Nangalaalaan na nga itigagatil na. Agkuton sa kanon ni Tatang Rosa. sasawamot dumay. Puwera angaw. Alo kanon ti kuto ni Tatang ta kumanod kaon. Kasano ama kutuan kat half-half mat ti buok na ta similap mat di tuktuknan.
Kat jay laaking babaapas at ti ulo nan ti adabuok na. Di ore man mabilbilang lat buok nan makutuan. Sa bagay, ang mga no saan ako to tiga po na ako manud kaon. Ta saan laagi ulo na ti aggagatal. Ay, kasta. Nakikita ma, ta mga no adaki di problema iti salon at dan. Makapanawak pa'y matngaraw. Eh, saan kumamata kasta Inkanto kita ni da. No kasapulan, pa-check up mo ni tatang. Ang mga no saan mo't ako to tiga po na nga aggagatal dan. No saan ako to? Anya kuma? Saan lang amin ati ulo dati aggagatal. Pati ka no, Jay, kwa. Anya ako Ure ka no, di asidag ti lang na kat aggagatal. Iso nga amang ano sa bali na jayon. Sige, ibagak to ta agpa-check up langan. Masapa ti biyahek nga agpamanila inton bigat. Yawag mo tulat ta kanya ko, no niya ti banag ti check up da. Nanang, kasano daytan no saan matakayat ni tatang ti agpa-check up. Naimbag kat tamarisitaan da iti pagpaksyat iti kuto. No kuto dagi jay mang pagpagatal. Mabain nga road. Agasamot ngamin day taaya. Laklakayan nga agkutaw. Saan mat akababain ti makutuan kat. Tinakababain kat no umadaw. No di na pasigod. Ang mga no pasig ton alis ati makita. Ay, amang ano saan mo't ako to day jay Rosa. Taapay nga aggagatalkit din di asidagtis lang na. Aya? Ay. No kuto? Di pa'y kat nakutuan karaman ijayan. Day tangarot di pagpainan nang agpakita iti doktor. Panunutan dala ko man ti pagimbaganda. Kumaa. Tinasaya at inkaman ka di ay aywan. Wananang, barang numay ayok ang mapanagpakita iti doktor no kasarita. Ay, naapo ka pa na ito yan. At dalat tagakatul. Sapay nagmay akod-kudin. At adan sapay agumatil na makod-kudin. Salbang ni ayat. Naapo ay. At dangatak po to kaya. Ay, inakaranak nga tan ni Sofeng. Wan samot ko to na. Tatang. Handa ka matrusapay. Kuna ni nana nga saan kayo anapan iti barangay hall, takasla ada sa gubanit yan. So nga imayak tamok no nyat mapaspasamak kada kayo. Ay, anya lakit din ni nanang mumod. Awan sa gubanit ko. Tustun sa di kinuha ni nanang. Anya timbaga ni nanang Maya. Awan matkit de. Apa nakarupangat kayo sa kudkud kayo akudkud dita ulo yo. Tila madamdamag mo. Tila madmadlaw mo. Ibagak man langan. Kuna ni nanang adda kano pakariribukan nyo. Kat pudnun sa. Nagatilan kayo sa kanaw. Mga no, damat allergy yon. Ay. Mga no, ada na kanyo, nakaigapuan ti panagagatilyaw. Kuyugan kayo, tingkag pa-check up. Ay, saan? Ay, awan na niya manadadoy. Gagatal only. Awan, nakan ko ama di anak ko. Kuna ni Domeng, akasayaatan no ipakita tayo iti doktor dayta. Saan nga ro da masapol? Gagatil na daytoy. Isu makamu kayo nga rod. Gamtay ko namin tatang. Kasayaatan no ma-check up ti doktor dayta aggagatal. Tama nga no anyakat daytan.
Imbag ta nakaturog ni Gusteng. Nagsardeng mo't lang agkudkudkudan. Anya nga tangagpay so aya tigapo na nga gagatil ti ulo na. Saan mo't la ti ulo na ti kudkudkudan na no kwa? Akuray ka. Amangan no damot na nga karkan kwaanan iti sakit agagatal. Amangan mo't no. Bigat tulaeng Si tarak na ito alakay. Amangan na damot chatmit na kinasinarak na angkat. Nagkapungan da nga ta. Ay. Jak palabson da ito. Masapul nga agpakita iti doktor. Tapno maamuan no anya agagatul da itan. Imbaglaang nukutaw timang pagpagatal. Ngam no sa bale, ay agaluwad ka kanya, Gusteng. Ingatangan ka iti sugod. Sugodam, dagita kutom, tapno maikatan tagagatil mo. Nya kuto sasawumbit. Adaya kuto. Ilibak mo pa ilaang. Ay sa bagay, saanan anas ka nasugodam, no kasaom dagita akuto. Ibagam apumanaw dan di taulom. Tanalabit, voluntaryo damat apumanaw no kwa. San man latili bagbagamit? Anya kasao? Awan kutok ko naklangaro din. No kasta nga awan nga rod kutom, anya ngay dagita gagatal dita. Ay, diya ka mo. Tila damdamagam. Ikakadag babayin lakay. Apo, mabain ka pa ilakan yak, idinto ta syaklaang mo't ti mabali na makatulong kan ka. No pribado na apasot ti bagim ti pagsasarita. Sumungbat ka man. Ada aya sa balay, mabalin mo apang ibagaano da problema nang ro na launay no sakit iti kwadaytan. Sa balin sama ti turong ti sarita mo. One might. Ay sus, makapadanag gaminan da tagagatil mo. Adda mang ibabayin asakit agagatil ti sintomas na lakay. Amom dayta. Iti dayta akinagantil mo. Ay, mga nukwa daytan. Ngalawinin. Nakaadu ka man ang nagsawa ko na kon. Tamasuron kat pagimbagan na mo ti pampanunutak. Awan daytoy, awan kutok. Awan mo't sakit ko akas iti ibagbagam. Alang arod makamuka, no di nakpatpat yan. Ngamnay, agtagari ka laang wan, no mapaisuan ka kadagjay imbagak. Ay, abada ka. Awan unay ti marik na akong ngagagatal. Makaturog agpatlagay. Ngakay. Ni mo't suping tinadlaw ko ako manud ko iti ulo na itay nagitan. Gamimbagkan kwa na ta nakaturog mo't ladagos. Ay, nandiyan nga tangagpaisaw. Tiga po nangagagatal ti ulok. Kan oray day jay. Kwa, ay, makutpan kiteng? Ay, saan? Awan ko to. Ay, na. Ha? Ayan ko. Good. Nay. Apay akas labi masitak. Kenapay ngay akas la agsubli-subli ti mangmangag ko ti ibagbagak. Nasamak dito'y ngam sansamot aro dagito'y. Ha? Buok dagito'y nasamak. Ay, ayan kun ngay. Kay tulo tinalampong daw. Ha? Ay, ada nagsao.
Adda akano iti ulo ti lampong ataw. Kasano ko mga... Ni, apay ngay, akas labi masitak. Wan, nagbasita ko. Agkabasita, Agustin. Ha? Ayan mo ang nagsao. Anya ka kita tinabiyag. Adak nito'y. Kaslak lang ipingkat. Dito'y nalangit ako. Dito ulo na ito'y lampong na tao. Ah, Kitaan na ka. ha? Agkut-kuti day taado ti saka na. Kuto. Koreksyon. Garapata ako nam. Ha? Nagadbinturak. Iti kumasulang tinuang dahat ko. Yamne, nakadandano nakmatang dito yung ulo ti saan nga digdigo sa tao. Ay, salbag. Anyat, napasama ka niya. Oh, no. Nagbalinak matan ako daw. Makapadonog ka kadwa. Hadagang ganaet dito'y nagdapatan tayo nga ulo. Anyat madamag bistog. Kakalangag parang nayaw awan kansa. Kasano saan na kanayaw awan. Kitno sa dinula abuukan ti simsimpo ka ako. Idi nagkudkud jay akin ulaw. Idi makalkalbon ang nagsasarakan tayaw. Anya ti padamag mo? Di mo ko na amasikog kamanan. Amangan no masugod tayo dito'y nagdapatan tayo. Anyat namnamaan niyaw apagbanagan tayo no masugudan tayo. Ay sus! Delikado tayo na. No at tasugod, maligis tayo amin na. Da kayo launay abistog na nagdadakkel na kita buksit yo. Nalaka kayo na maligis. Ay mbagla ka datimal ta nasiglat dang agkalatek. Kan uray da garapata, narigat da masugod ta kumubkub na iti kudel. Pwera ka da kami alisa. Talapsan na kami nagitingipin ti sugod. Asus, danag yun na ya. Nagsaw ni Lisa. Ay nye, na kami akamay ti delikado. Adapay ka da kami abistog Anya nga teramiden tayo kakadwa. Ayan da karapata. Kat nagitidad duma klase ti kutkuto. Sa pulan tayo itatag meeting tayo. Apay kakadwa. Madanagan kayong sa... Oh, anda ka matgayaman garapata. Anda mistiso ati malakadwam. Isuti makaisalakan ka na tayo. Niti mulgusting. Nagado kayo nakutkuto. Won, kat delikado kami, no sugudin na kami dyan mangilaylayat iti sugod dito'y ayan tayo nga ulaw. Kas makita, nagbalina na timol da ito'y Agusting. May ramrama na masugod kan maligis, no di na tayo kanawa. Alawin, isalakan kayon. Lapdat yung sugod kada kayo. Kada tayo. No isublida ka niti kasi sigod ka. Diyak ka tikastuyat kinatimol ka. Anyat makunayo, da kayo apa nakakuta. Lubusan tayo kading agsubli. Agusting, do'y mistiso timan. Basta, ispangan na tayo kontra sugod. Nakastangarod! Mistiso timan! Agusting!
Ay, 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 Busteng. Ha? Busteng, anyat ko mahon. ah, Mabatbatibat kan sa. Ah, ay, saan? Kitno sa anak pa'y mo't anak katurog. aniya. Katno. Kaslagan aniki ka sa kakulkulagtay. Sapay sa bali ti aron ang mau. Sufeng, sugodin na kon. Ha? Adun sa tikuto kon. Ay, nakatno rabrabi eh. Ipabigat mo. Itan, sugodin na kon. Sos, magsugod kayong tatang. Sugod. Hoy, Dumeng! Agring ka! ah. Dumeng! Nimot ng tatang kinagkuto. Anya jay bagbagan? Agsugod ni Tatang. Uy, ay, kwa, ha? Tagainap ko na rin siya.